Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lani pra lainyo arnyo sawar riunyo. Banang penklan syushu ia kejing terekam jong seng banru hagju kepor ban lum ban lang ye kisamla katany ban don hago ke kenhun na kebenta bantai penbah ye kimlang kesalang kinong yalam jong seng RBWF Western Zone hadin malala ban lum ban lang ye kisamla nang katany kaput kabalatip kum ka sobar kabalalong ha kejing yalam jong uba Rishan nong tri kumu presiden ka Western Zone kinong yalam jong seng RBWF sengkemi kibakentup ya ba liandar nong shidi beri working president baru ba bon tipor marwen ubadi finance secretary kilalit ban pen scam mi kisamla nang shenong sobar kibalakut jengmut ban penyeso LD sa seng RBWF da kejeng temu ban pen bahaya kimlang kesalang sekti kathain kaput bat kam kerpang naik benta ban yada yala kijong kibriu ha shenong kaput la ban kedo kundian Bagai ke unit jong seng RBWF kabala thau thamai kedi kesenat trikam jong seng RBWF kabahap hapo ka Warmau South Circle bat hapo ka Western Zone bat gidi khot gibla chimti ye ke kamban long kinong yelam ki kenthum ya ulaks mikar moblei kumu presiden uservan doloi kumu secretary lembat kiwe ki samla ki bande gidi khot ke seng RBWF na ke unit ke thamai kabala tim kum ka RBWF sobar unit ni kirang samla Kashnok sobat Mantagaski Arpo artare Rumpang Arpo arpusan Iwan man peniso yalade Patkaribo Youth Federation Da kajing tipriu tiplay Om da kajing penbor jongno Film salam kita kinong kitkam ni kitkot bapura jong kali boyut federation kenmau bakari boyut federation ni kadang ya kata kemoto kata tin pira bagi om kata tin pira ni kelak bagi kata moto jadi keteng kepada sutiang kepada kian kejemut kata tin kelong ban syakri kejemut cuma makan keran kelong Mapikung kisana da gajing kujingmut bat da gajing sempang bat gajing start gajong pi pila jet ye kani galenti kan mau ho ba mapikung kisana ngadu matasi pide melong kisana kiba adka pide melong kisana kiba pendret yelade bat pide melong kisana kiba start bat kiba sempang namar bunsin Ijui bagi julap, batang sulain hakikam seng balang, batang sulain kita kidkot di bapura jom, kenunu ka kenun seng balang, bunsien, isyadon yang tak mesim, kabas sumeng, isyadon yang tak mesim, kabas sumokraw, namar belai, ladang iad haliti skin ngijulap bagi jusyam, babunsien kidai kena seng balang, kibaju penplumar, kibaju bat ikikali kuning tai, kibaju kenroy, kibaju luti mo, dan rai kumba kinong ilam bahmat jungi kinong ilam ibala kamhalor ngi kila juhika kila juhiteliti kila juhpergi kila jusneng ba sisin magilalong kinong ilam lani kirkhot jong kariboy federation kenmau ba kariboy federation ni kam jupen julur lani ya kino ki member ban pensulur ha kikam kibakta ya ke imlang kesalang Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu shpau beje menstep adu sau beje janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ya ki samla ya piru barok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupanya ki street performance but ki concert aman law senam. Kum kedak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok baro wan nompat slam wan ban shim ni ka admission hakane music school.
Pidon kam projector ban peni film. Ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi. Phone singi ni ai wai shapi. Pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai.